салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро бо охирин таҳвилоти Тоҷикистону ҷаҳон пай мегирем. Шаълои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 15 апрел. сафари даврии раиси созмони амният ва ҳамкории Аврупо ба душанбе оғоз ёфт. оё анлинде бо мақомоти тоҷик оиди раҳоии иззат амон ҳомии ҳуқуқи шинохта суҳбат мекунад. қаҳрамонҳои навори ҷанҷолбарангези амалиёти боздошти террорист мегӯянд, ки зери фишор гуноҳро ба гардан гирифтаанд. таҳқир карданд, фишор оварданд, мо суханҳоро гуфтем. шавҳари ма бегуноҳ. ва сипас дар бораи он хоҳем гуфт, ки маъракаи ваксинзанӣ дар Тоҷикистон чӣ гуна мегузарад. дар вақти ваксина хай камтар мешавад, лекин ҷои хайф нест. анлинде вазири корҳои хориҷии Шветсия ва раиси созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо имрӯз ба душанбе омад. қарор аст хонум Линде бо мақомоти баландпояи Тоҷикистон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ гуфтугӯ кунад. дар остонаи сафар баъзе аз созмонҳои ҳомии ҳуқуқ дар хориҷи кишвар аз хонум Линде тақозо карданд, ки зимни мулоқоташ бо мақомоти тоҷик масъалаи озод кардани иззат амонро баррасӣ кунад. моло Раҷаб Юсуфӣ ва Барод Юсуфӣ гузориш медиҳанд. سفر رهبری سازمان امنیت و همکاری در اروپا به تاجیکستان از دیدارش با وزیر کارهای خارجه آغاز شد. به اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، آن لینده و سراج‌الدین محردین همکاری‌های دوجانبه و نیز وضع در افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. چالش‌های معاصر از جمله تاثیر بیماری کووید 19 به اقتصاد، تغییرات اقلیم، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های کیبرنتیکی از موضوعهای دیگر صحبت سراج‌الدین محردین با رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا بوده است. جزئیات بیشتر درباره صحبت وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و آن لینده دسترس نیست و معلوم نیست که در این دیدار باز کدام مسئله‌ها بررسی شدند. یک منبع آگاه از سفر گفت آن لینده در ادامه سفرش به تاجیکستان با رئیس جمهور امامعلی رحمان و نمایندگان جامعه شهروندی نیز ملاقات میکند. با ملاقات رهبری سازمان امنیت و همکاری در اروپا 5 نماینده جامعه شهروندی تاجیکستان دعوت شدند. در آستانه سفر رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا به تاجیکستان، کمیته شهروندی نجات گروگانان و محبوسان سیاسی از او دعوت کرده بود که در ملاقات با مقامات تاجیک رهایی فوری عزت امان حامی حقوق شناخته را طلب کند، ولی حالا معلوم نیست که خانم آنلندی در دیدارش با وزیر کارهای خارجه و هم در ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان آیا درباره رهایی عزت امان چیزی خواهد گفت یا نه. سفر رهبری سازمان امنیت و همکاری در اروپا به کشورهای آسیای مرکزی 11 اپریل آغاز شده تا 15 اپریل دوام میکند. پیش از این آنلندی در بیشکک بود و با پرزیدنت قرقیزستان و دیگر مقامات آن کشور دیدار و ملاقات کرد. سازمان امنیت و همکاری در اروپا یکی از شریکان مهم تاجیکستان بوده. از سال 1994 به این طرف میلیون ها دلار را برای اجرای برنامه‌هایش در تاجیکستان خرج کرده است. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه. рӯзи гузашта вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар барномаи телевизионии худ суҳбати Имомалӣ Идибеков, муттаҳам ба терроризм, ҳамсари ӯ ронандаи таксӣ ва дугонаи ронандаи таксиро пахш кард. ин 4 нафар ҳафтаи гузашта қаҳрамони навори ҷанҷолбарангезе шуданд, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчун аблава маънидод гардид. мақомоти интизомӣ мегӯянд ҳамроҳони Имомалӣ Идибеков ба амалиёти боздошти ӯ, ки дар терроризм муттаҳам аст, халал расонданд. дар навори дирӯза ин 4 нафар ба гуноҳи худ иқрор шуданд, вале баъд аз он бо радиои Озодӣ тамос гирифта баръакси ҳолро гуфтанд. ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод ин мавзӯъро пайгирӣ дорад. хуб, бигӯед ки асли қазия чӣ будааст? шаҳло, ин воқеан як қазияи печида ва пурбаҳс аст. اول اینکه این عملیات بازداشت از طرف کارمندان شعبه کار داخلی شاه منصور دوی پایتخت ابله و یا سربازشکار نبوده است، تصدیق خود را یافت و جایی برای بحثش هم نیست. هم کارمندان پلیس و هم شاهدان میگن که این عملیات بازداشت امامعلی ایدیبکوف متهم در زرخریدی بوده است. اما وزارت کارهای داخلی با پخش یک خبرنامه تحت عنوان بازداشت تروریست روز 11 اپریل نوشت که همسر گمانبر شده و تاکسیست و دوگانه او با هم رابطه نزدیک داشتند و در جستجوی رسمی قرار داشتن ایدیبکوف را میدانستند. ولی
آنها در خبرنامه گفته می شود دیده و دانسته بر روند بازداشت امام علی ایدیبیکوف که با زرخریدی متهم می شد ممانعت کردند. وزارت کار داخلی یک روز پیش در برنامه تلویزیونی اخباری وکده نواری را پخش کرد که در آن دلبر غنیه و همسر امام علی ایدیبیکوف، راننده تاکسی، دوگانه دیگری دلبر، تروریست بودن امام علی ایدیبیکوف و همکاری داشته او با گروه داعش را به نوع تصدیق میکنند. ولی در این نوار میبینیم که هم خودی گمانبر امام علی و هم همسر و دیگران اقرار میشوند. آیا واقعا همین طور است؟ درست، ولی از طرف دیگر یک روز پس از پخش اخبار وکده دلبر غنیه و همسر امام علی ایدیبیکوف در یک نوار دیگری ویدیویی که دسترس رادیوی آزادی هم شد میگوید پس از فشارهای پیهمی کارمندان پلیس آنها مجبور شدند اعتراف کنند که امام علی با گروه تروریستی همکاری داشته است. محمد او را تحت فشار ما را قرار دادن، تحقیر کردن، فشار آوردن. ما سخنان را گفتیم. شوهر ما بیگناه، تروریست نیسته. تروریست 5 سال در تاجیکستان زندگی میکنه، 5 سال پس تروریست بدنش معلوم میشه، اینقدر خطرناک باشه. شوهرم همه همون گپا را طاقت مرا دیدن نکرده، اوجا طاقت تحقیرای او را نکرد. همون گپا را گفت که اویله من ای همینجا برویا بروه. ولی از شعبه کارهای داخلی شامنصور دو به رادیو آزادی گفتند که هیچ فشاری به پیوندان گمانبر شده وارد نشده است و حالا تفتیشات ادامه دارد. خب به طور گفته می شود مقامات انتظامی تاجیکستان بر اساس سندهایی که از طرف روسیه در نسبت امام علی پیشنهاد شده است او را مورد بازجویی قرار دادند. ولی همون گونه که می بینیم او بیش از 3 سال به این طرف در تاجیکستان به سر می برده است. پس چرا پیشتر بازداشت نشد؟ ببینید در وزارت کارهای داخلی گفتند که در ماه مارت همین سال یعنی سال جاری مقامات روسیه در مورد در پیگرد بین المللی قرار داشتن امام علی به تاجیکستان اطلاع داده است و در اساس همین اطلاع کارمندان حفظ حقوق عملیات بازداشت امام علی ایدیبیکوف را به راه ماندند. امام علی ایدیبیکوف فعلا با ماده 205 کودکس جنایی روسیه یعنی عمل تروریستی و با ماده 401 کودکس جنایی تاجیکستان یعنی زرخریدی عیبدار بوده. پروندهش مورد تحقیق و بازجویی قرار دارد. تشکر برای صحبت. با این هم نزدیکان امام علی گفتند که وکیل مدافع گرفتند و برای اثبات بیگناهی او تلاش به خرج خواهند داد. با گذشت 3 هفته از معرکه وکسینگوزارانی بر ضد کووید 19 در تاجیکستان مقامات وزارت تندرستی میگویند تلاش دارند دایره امگیرندگان را وسیع نمایند. بعضی ساکنان امگوزارانی را برای خود مهم نمی‌حسابند ولی گروه میگویند خواهش دارند اما آنها را به این معرکه جلب نکردند. علیشیر ظریفی و امردین اولیموف درباره آن گزارش می‌دهند که وکسینگوزاری چگونه پیش می‌رود و کدام عریضه از واکسن استرازینیکا ثبت شده است. این آموزگاران چند روز قبل واکسن بر ضد بیماری کووید 19 گرفتند. میگویند بعد دریافت واکسن استرازینیکا یک مدت حرارت بدنشان بلند شد ولی آن را به سبکی پشت سر کردند. کم حرارت آدم بلند میشد لیکن این جای اکنون گوییم که ترس نیست. در وقت واکسن هم خیلی کمتر میشد لیکن جای خیف نیست. معرکه امکانی بر ضد کووید 19 3 هفته پیش در تاجیکستان شروع شد. به قول مسئولین همه روزه بیش از 2000 نفر با واکسن زنی فرا گرفته می شوند که اینها اساساً کارمندان بخش تندرستی، معارف و فرودگاه و مهمانخانه های دوشنبه هستند. از 15690 نفر آموزگار در شهر دوشنبه بیش از 60% واکسن گرفتند. و خوشبختانه تا امروز آن نفرانی که از امگوزارانی یعنی فرا گرفته با امگوزارانی فرا گرفته شدن یگان شکایت وابسته به وضع سلامتیشون با مرکزهای سلامتی و یعنی ساختارهای ساحه معارف پایتخت پیشنهاد نگرده است. فیضعلی سعیدزاده دیرکتور مرکز جمهوری ایمونوپروفیلاکتیک وزارت تندرستی میگوید از 28300 نفری که تا امروز ایم کرده شدند 107 حالت نامطلوب را به قید گرفتند. واکسن چی است؟ این مواد ایمونوبیولوژی است که طبیعی است که وقتی که به ارگانیسم وارد می شود در ارگانیسم علاقه کارکرد سر میکند و این حالتهای نامطلوبی که در اونجا ما خیلی قید کردیم به نظر گرفتیم این حالتهایی میباشند که
бевосита бояд ҳамин ҳолатҳои ҷиддӣ нестанд, ҳолатҳои сабук. ин ҳолатҳо дар муддати 1-3 рӯз ба монанди ҳароратбарандии дарди сар, дарди буғумҳо, дарди мушакҳо, мумкин аст қайдкунӣ, инҳо дар муддати 1-2 рӯз ҳатман мегузаранд. тоҷикистон дар доираи маъракаи ваксиназанӣ бар зидди коронавирус дар 3 марҳила беш аз 5 миллиону 800 ҳазор нафарро ваксина хоҳад зад. кишвар 192 ҳазор воя ваксинаи AstraZenecaро ройгон дастрас кардааст ва қарор аст дар навбати баъди 624 ҳазор воя аз ин навъи ваксинаро ворид кунад. сокинони аз 18 сола болои Тоҷикистон бояд пурра эм карда шаванд. имрӯз аҳли олам 143-умин зодрӯзи сардафтари адабиёти навини тоҷик Садриддин Айниро ҷашн мегирад ва ба ин муносибат радиои Озодӣ аз чанд роҳгузар пурсид ки оё дар бораи ин нависандаи шинохта маълумот доранд ё не ва кадом асарҳояшро хондаанд. посухҳоро якҷоя тамошо мекунем. хеле асаро шеър нависагиян, хай мақсад бисёр чизро гуфтагия. асарҳои дохунда, марги судхӯр, хай ва ғайра. хай шоир буда, барои ҳамчи ба қаҳрамон бод, қаҳрамони халқ тоҷик мақсад мо 6 та дорем. асарош намешнасам ото? Не, мостиш не. ай шоир аст. асарош намешнасам? Не охи. ягон мамнун. ташаккур зиёд. қане. мисол ягон асарҳояшро мебинед? асарҳоша номбар кардан кунед. мактаби кӯҳна, модари май, баъд аз ҳамин асарҳо ягон қаҳрамониашро мебинед? не. дохунда, ғуломон, марги судхӯр, ничерто. мактаби кӯҳна. қаҳрамонҳояшро ягон нафаршо гуфта мекунед? қаҳрамони халқи тоҷик? Не, аз ҳамин асарҳо ягон қаҳрамонҳоро. қоришканба, чавия каторе, марде ки бисёр мехӯрад ва ҳамонро. одина чи дорад. бад мактаби кӯҳнае ки Садриддин Айнӣ дар бораи худаш нақл мекунад. ҳамун муаллими қадима будохи дарс медод хай мактабатора кам қаша медонам дигаша намедонам. ма ки мо вақти изда буданда мо набудем охи. ягон асарҳояшро мебинед? асароша? не, акбоз кампир магҷо ҳамаш фуромӯш шудаги ай сари миян шеърашро медонам тамом. ҳамира гуфта мекунед? биед эй рафиқон дарс хонем, ба бекорию нодонӣ намонед, ба олам ҳар касе бекор гардад, ба чашми аҳли олам хор гардад. ташаккур зиёд. асарҳояшон ка таҷрибаи маълумото надоред? намедонам. ташаккур зиёд. ин дар Самарқанд дар Бухоро мадрасаи Нодирабегима ҳамҷа хондагӣ ҳамҷа вай шуда баъди ҷанг баъд Тоҷикистон омада раиси нависандагони вай адабиёти совети тоҷик шуда кор кардагӣ асари одина дохунда мактаби кӯҳна чанд як асар нависандагӣ ман ҳама хеле телевизор мебинам. ва хабар дигар барои муҳоҷирон дар Русия муҳлати истифода аз сертификат ё гувоҳиномаи имтиҳони забони русиро барои муҳоҷирон яъне шаҳрвандони хориҷӣ кам карданд. аз ин ба баъд муҳоҷирони корӣ дар Русия вазифа доранд ки дар 3 сол як дафъа аз забони русӣ, таърих ва қонунҳои он кишвар имтиҳон супоранд. қарорро дар ин бора Михаил Мишустин, нахуст вазири Русия, имзо кардааст ва ҳамон гуна ки медонед пештар муҳлати истифодаи гувоҳнома 5 сол муқаррар шуда буд. бо ин хабар барномаи имрӯзро анҷом медиҳам. ташаккур аз якояки шумо ки то ин лаҳзаҳо моро тамошо кардед. хабару гузоришҳои дигарро дар сомонаи радиои Озодӣ пай бигиред. шуморо фардо бо хабарҳо мунтазирем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.